ni sabi na ko ni nakaw na amura. Nag-group kayo siya, okay? Yaon, ayaw put group ko kanat group. Eko. Okay, jadi yan na ini group. Yes. Kasam ay manis-manis ibang kasam-kasam. Okay, thank you. Tupak-tupakin niyo ba? Tupak-tupakin niyo lang. Tupak-tupakin niyo yan. Uy na, matod pa minat. Yan, si Makit